Kako radi pravno savjetovalište u praktičnim aspektima? Prva i osnovna stvar je da osobe sa invaliditetom po samom saznanju ili sticanju hendikepa i nemogućnosti da na adekvatan način žive redovan život, čini jednu vrstu šoka i problema i ljudi se uglavnom nađu u toj situaciji zatečeni. Ono što mi možemo da im pružimo je pre svega pomoć oko upoznavanja, tumačenja, praktične primene samih propisa i svega onog što čini mogućnost ostvarivanja njihovih prava po bilo kom osnovu u cilju zaštite, materijalne naknade, subvencija, olakšica i redovne inkluzije i uključivanja u redovne tokove društvenog života, uključujući raznorazne specifičnosti koje se javljaju kao socijalno-pravni problemi u porodici, nerazumevanje i neprihvatanje ostalih članova porodice, nesaradnja, ne bih baš da govorim i o nasilju i tome slično, ali problemi zaista mogu biti veoma različiti. Ono što činimo u samom startu je da se pojedinačno i personalizovano upoznajemo sa svakim zahtevom i svakog klijenta upoznajemo sa onim mogućnostima koje oni imaju. Bez obzira da li u pitanju ostvarivanje prava na invalidsku penziju, što je vrlo važno, bez obzira da li su u pitanju naknade za pomoć i negu drugih lica, da li je to tuđa nega i pomoć, da li je to saradnja sa raznoraznim institucijama tipa Penzionog i invalidskog fonda, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava na lekove, na socijalnu pomoć, na raznorazne jednokratne i stalne materijalne i nematerijalne pomoći i olakšice i naravno sa Centrom za socijalni rad, sa institucijama lokalne samouprave, posebno u sredinama u kojima postoje kancelarije za osobe sa invaliditetom, koje su posvećeni i koje se time bave. Nivo subvencije koji se ostvaruje za osobe sa invaliditetom je prilično značajan i većina klijenata nije u startu upoznata uopšte sa svojim elementarnim pravima i mogućnostima kako da na određen način ostvari te subvencije. Materijalni faktor je takođe vrlo bitan zato što se osobe uglavnom nalaze u situaciji da dobijaju manje prihoda nego što su to ranije ostvarivale pre nastupanja invaliditeta i to čini dosta značajnu ekonomsko-socijalnu komponentu u kojima se pravno savjetovalište takođe bavi, jer nam je u interesu da pomognemo ljudima, posebno onima koji imaju vrlo male ili uopšte ne ostvaruju pravo na bilo koja primanja, invalidske penzije, prevremene, starosne, porodične ili bilo koje druge. Nažalost, imamo situaciju da jedan broj lica ostvaruje pravo samo na naknadu za pomoć i negu drugih lica ili za tuđu negu i pomoć i da im je to jedini izvor prihoda. To čini, da kažem, poseban problem u cijeloj toj varijanti. Hendikepi osoba sa invaliditetom mogu biti veoma različiti. Osobe koje spadaju u grupu lica sa mentalno nedovoljno razvijenim potrebama, lica koje imaju fizička ograničenja, manje pokretna, teško pokretna ili nepokretna lica, takođe imaju problem u ostvarivanju svih tih prava i mi nalazimo više različitih načina da im izađemo u susret.